Amena ole tata pulesus neno. Natuin hita ikoten anbi lasi mapaluli nekaf. Nako kanal YouTube YKB GKI TV. Henati at nen aan knino. Nahun het nen aan alakit onen. Terima kasih usi bitabui. Hemi tulu hemonim henati am nen aan knino. Tuntaku kai bitabui talantian nabarba. Amin. Rabin menekat anbi menekan usi Yesus. Ang knino hitat nen ini nakanak hai finu. Mabiti anbi kisah para rasul. Naka wasam ha ela wasam sio talantia bon manfan. Maan topus niukit enfan yon fenekat anbi mabiti anbi nela bonua. Lain hananak mesleka hai finu na fun manatef nanin in an fen manaw na niu kot nane. Babi na menekat anbi menekan usi Yesus. So itaan knino an saksi niukit matom no klasi na Paulus na nawa sutais an fani on hai finu. Man bitabui in anbi bale Listra. Leka anbi bale nane ine euknok alekanan mususin. Alekanan mususin anawa alekanan moet henati na susep nanina Paulus. Mesleka sinhaka muina Paulus. Na Paulus sinan pulinik fatu. Nesman fin sinhana mayat nanina Paulus. Bitabu nane na Paulus anfen leka haifenun anfun manatef naniin in anfen manao niukot nane. Babi ni manekat bimanekan usi Yesus. Lasi ay taka flena Paulus niuknokan. Anfani on fenekat niukit. Hatanes niukit. Nakmanekan usneno kantu niu alekanan in haifenu. Manekan usneno naki nabala niu alekanan tuaf mansian atoni lena tulu inekan na tulu inmunin. Henati nanawa plena usneno. Henati an itu mansaksi aan knino biale kanan kuan pah mambi bale an bitabui no kaan knino lehitat nen suit ang knino an hatanekit. Henati kalu hitat fani on ana at fani on ate usneno at fani on haef henati at iut matsaksi ang knino bikuan kaista oleh neka natuin maneka usneno na ki mantun tau ki talantia na baba ang knino antunyo kit online nane makais at ni kanen nati at like mat subscribe alakit onen. Terima kasih usi hoam knino hemsenan mambebi milalian mau tenatian hatane kai itabu talantia na baba. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.